none icyumweru cya 16 gisanzwe umwaka A. Abatagatifu ziyaraza none mutagatifu Arseni, Simaki, Makina. Ejo kuwa mbere n'abatagatifu Eliasi, Marina na Oreli. Kuwa kabiri n'abatagatifu Aurelio Bwingizi, Augasti, Domini, Victori, Praxeda na mutagatifu Danieli. Kuwa gatatu mutagatifu Maria Magdalena. Kuwa kane n'abatagatifu Brigida, Apolinari, Libori na mutagatifu Teofili. Kuwa gatanu n'abatagatifu Kristina na mutagatifu Kristiana. Kuwa gatandatu n'abatagatifu Yakobo Mukuru, Kristofori, Theodemiri na mutagatifu Valentina. Icyumweru gitaha n'abatagatifu Anna na Yoakime, ababyeyi ba Bikira Mariya. Abazagira abazina b'abatagatifu muzagira iminsi mikuru myiza. Ibirangwa bya Paruwasi. Tuributsa abakristo bose ko none tariki ya 19 z'ukwa karindwi haba misa mu rurimi rw'igifaransa saa 11 z'umugoroba. Tuributsa abakunzi b'umupira w'amaguru ko none tariki ya 19 muri sale ya Paruwasi saa 3 z'umugoroba batwereka finali y'igikombe cy'isi. Amatora yabonetse ku cyumweru gishize, misa 3 z'icyumweru habonetse 2,264 n'amafaranga 450. Ituro yo gutunganya imbuga ya Paruwasi Gakindi habonetse mu 33 n'amafaranga 310. Ituro ryo kwiturira Paruwasi ryatangajwe n'umuryango remezo Mutagatifu Nyaso mu Muza ya Bwando 22,000 n'amafaranga 200. Naho ituro ryatangajwe n'umuryango remezo wa Bikira Mariya utabara abakristu mu Muza ya Kamukobwa batanze 30,000 n'amafaranga 200. Abakristo bashimiye Imana umwe yatanze 20,000 batangira kurushanwa. Ibirangwa by'amasantarari. Padiri aributsa abakristo bo mu mpuzamuryango za Mutagatifu Alexandre yo muri Murinda ya kabiri kazabasura muri gahunda ya gira mu rugo umusaseridoti wa Nyagasani kuwa kabiri tariki ya 21 z'ukwa karindwi saa 10 z'umugoroba. Ubuyobozi bwa Muza ya Kumbi bugasa butumira abakristo bo mu muryango remezo Mutagatifu Daniyeli n'abandi bakristo mu misa kuwa gatatu tariki ya 22 z'ukwa karindwi saa 10 kwa Nsanzumuhire Jean Baptiste. Gahunda yo kwiturira Paruwasi. None hatambagije umuryango remezo wa Bikira Mariya utabara abakristu bo mu Muza ya Kamutenge n'umuryango remezo wa Mutagatifu Yozefu wo mu Muza ya Kamukobwa. Tariki 23 z'ukwa karindwi umwaka hazatambariza umuryango remezo wa Mutagatifu Yozefu wo mu Muza ya Kamutenge n'umuryango remezo wa Mutagatifu Boniface wo mu Muza ya Kamukobwa. Tariki 2 z'ukwa munani uyu mwaka hazatambariza umuryango remezo wa Mutagatifu Augustini wo mu Muza ya Murinja n'umuryango remezo wa Mutagatifu Paulo wo muri Gatare Karambo. Abarangwa bazasezerana tariki 26 z'ukwa karindwi umwaka igaragaza saa 8. Jean Chrysostome Imana na Florentine w'Amahoro. Korali izabaririmba ni Korali Sainte Famille. Abarangwa bazasezerana tariki 30 z'ukwa karindwi umwaka igaragaza saa 4:45. Jacques Bigirimana na Safine Akingeneye. Abarangwa bazasezerana tariki ya 2 z'ukwa munani umwaka imbuga ngari saa 9. Jean Olivier Polepole Shyaka na Shanda Wimana Mireye. Abarangwa bazasezerana tariki ya 2 z'ukwa munani umwaka igaragaza saa 9. Maurice Nigaba na Marie Dansire Nyiramuhire. Korali izagufasha ni Korali Sekizigo. Abarangwa bazasezerana tariki 7 z'ukwa munani igaragaza saa 9. Mathias Divin Bahizi na Dorni Asimwe.
abarangwa bazasezerana ku itariki 8 z'ukwa munani gahanga saa 4. Elize Ngendabazi na Mari Nyirahabimana, Emmanuel Nsanzumukiza na Libeye Shakira Mukamabuka, Emmanuel Uwayezu na Solange Nyansabimana, Fonse Hakizimana na Clementina Mukagatare, Gratien Ndabashimye na Josephine Akimana, Jean Bosco na Andora na Florentine Yakuba, Jean Paul Mutsindashyaka na Marie Josiane Nyirankore, Jean Pierre Shimimana na Solange Bihoyiki, Oscar Mutsindashyaka na Solange Nyansabimana, Philippe Ninyurwa na Delphine Mukamusi, Thomas Hakizimana na Florence Mukishimana. Abarangwa bazasezerana itariki 8 z'ukwa munani mu mwaka igahanga saa 9. Donald Nkunziza na Marie Caritas Tuyisenge kuba bazabafasha Nicolas Saint Elizabeth. Abarangwa bazasezerana itariki 8 z'ukwa munani mu mwaka kuri foyer saa 9. Bonfils Kwizera na Grace Mutuyimana. Abarangwa bazasezerana itariki 9 z'ukwa munani mu mwaka igahanga saa 8. Eric Humure na Hozine Yagena Ohari Saint Elizabeth. Kurariza riba ku cyumweru gitaha itariki 26 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Misa ya mbere Korali Saint Thérèse, misa ya kabiri ni Ubuntu bwa Kristo Karembure, misa ya gatatu ni Korali Umwamikazi w'amahoro. Abazayobora umutuzo ku cyumweru gitaha itariki 26 z'ukwa karindwi uyu mwaka. Misa ya mbere ni Abakasimatike, misa ya kabiri ni urubyiruko, naho misa ya gatatu ni abarejiyo. Itangazo. Komisiyo y'iterambere ryuzuye rya muntu Caritas iramenyesha abakristo bose cyane cyane abasabakuru n'abanyabukuru batuye muri Santare ya Gahanga ko mu rwego rwo gutegura ibiro ya Diyosezi ya Kigali hateganyijwe umunsi mukuru w'abasabakuru n'abanyabukuru bafite imyaka 75 kuzamura, uzizihizwa ku cyumweru tariki 26 Nyakanga uyu mwaka mu misa ya mbere. Nyuma ya misa abasabakuru n'abanyabukuru bazahurira muri sale ya Paruwasi aho bazajyana ibiganiro n'abagize komisiyo ya Caritas bibafashe kuzirikana no kwizihiza neza uwo munsi mukuru wabo. Komisiyo iramenyesha kandi abakristo muri Santare ya Karembure ko nabo uyu munsi mukuru uzizihizwa ku cyumweru gitaha cya mbere ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Kanama. Iyo misa ikazaturirwa i Karembure ku mashuri. Turahamagarira abasabakuru n'abanyabukuru kwitabira ari benshi uwo munsi wihariye wabateguriwe. Ni umwanya mwiza wo gushimira Imana ku mpano y'ubuzima, urugendo rwayo rwo kwemera no kubaha agaciro mu miryango no muri Kiliziya. Ubunararibonye bwanyu, ubuhamya bwanyu n'amasengesho yanyu ni umusanzu ukomeye wubaka abakiri bato kandi ugakomeza umuryango wa Kiliziya. Murakaza neza mwese kandi Imana ibahe umugisha. Itorero Kigali kwa 18 z'ukwa karindwi uyu mwaka yashyizweho umukono w'umuyobozi wa Caritas muri Paruwasi ya Gahanga. Itangazo rigenewe abasheshe akanguhe. Kominote ya Emmanuel inejejwe no gutumira abasheshe akanguhe, abagabo n'abagore barengeje imyaka 60 mu ihuriro ryabateguriwe. Iryo huriro riteranyijwe kuwa gatanu tariki 24 Nyakanga uyu mwaka, rikazabera mu rugo rw'umutima mutagatifu wa Yezu muri Santere de Emmanuel. Gahunda zizatangira saa 3 za mu gitondo kugeza saa 8. Insanganyamatsiko y'uwo munsi yajya iti mugore mwishima muri Nyagasani, bisubiyemo nimwishime. Muratumiwe kandi mutume n'abandi. Kuri ibyo bisobanuro mwaza kuri telefoni 096 84 yashyizweho umukono n'ubuyobozi bwa kominote ya Emmanuel mu Rwanda. Icyo Papa yifuza muri Nyakanga gusaba mu ubuzima bw'ikiremwamuntu bubahwe. Hamwe na Papa
dusabe kugira ngo ubuzima bwa muntu bubahwe ku nzego zose kandi burindwe mu byiciro byabwo byose, hazirikanwa ko ari impano y'Imana. Ukomeze kugira icyumweru cyiza.